gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umay kaman ko raw, ta si kati agin naw kadagiti nanganan tayo. Siyak manay. Naa, Siyak tinagparti iti mano kasinda tayo. Siyak manitan ti agin now. day takot ti jak kayat ken ka. Nakarekreklamo ka. Kasanaw, nabambanugak matunayan. Naa, Nagleng kayo nga gibaon. ha, Sa anak nga lila di tao itap na muyaw. tila ibagbagam. Ingkakit aginawon iti plat-plato. Pumanawak man langan dito balayaw. Buisit ti kastoy abyan. Angkel mo ni Kapitan, saan ko maakas jay ti panagsungsong bat mo kenkwana? Kasanaw, nauhuma ako ni ti aramid da. Ah, No at dapas kain, wanwan niya dita. Siyak amain ti ayam banda. anya ngay nga road kat adda ka mat. Kanayo na siyak ti agparti iti manaw, aglutaw, aginnaw iti plataw, ken agluto iti kapay, no kasta da tarip nung dita. Kat, Idinto ta isuda, day talag tugtugaw ka nagis-istorya ti aramiden da. ay kataganos ka tas sikatikaan na kan ni Kapitan nga ibaon na. Kaputa ka anak-anak, tila pang ibabaunan ng kanyak. Ay, no way! Tilo ko akwaro, ka maiturod na kasong-basong-batan itan. Ay nabannog siguro Kanayon mat ngamin nga iso ti ibabaon mo. Awan to tumulong at dumadita. Ha? Puro mo naasawaan. Nila kwarog ti baro. Isulatin na laka nga ibaon ko. Ngam, na, agumit. Ay kasanumat ngamin. Nakapurma ni Kwarog. Sa ibaon mo ang mapanagluto, kas kada aginnaw iti plato. Nagkunang ngamin mat nga agpurma. Saan mo't amapan agaram iti balasag? Na, Ito na minsan, di ka nagpurpurma pa'y kwarog. Marugitan tumilaeng. Iso nga ron ang nakapurmaak. Western atar pa'y na itaw. Tadyak kayat ti may baon. Sayang nga ron ti pormam nukasta. Iso nga gikatakon kas barangay tanob tataba daw. Ha? Nagsapulaklangan iti sabali at trabaho kajay syudad. Anye? Asino nga itibaw ni pare inteng no awan ka? Makamudan Nalaing dantumit nga gibaon. Imaya kwarog tagpatrolya tayo kumainton rabi ay. Bili nam dagiti kakaduam atanawd. Ay, kuwang namin ang kain. Ano sampay lang no ibaon ka nga agluto iti kape ken merienda tayaw. Anya? Ay, sana ka sumurot kada kayo ita. Na, anyat kahit mo asawan. Agikatakon kas tanaw. Jakon kaya ta talaga. Oh, serious ka? Sana nga gang angawang kain. Na, Kaya't cuman kan saan. Agikatakon na talaga. kaya dakin ka ano, ipilit mo ti agikat. Ano ipagkam? Ano nakan po? Isak ni Kwaraw, Mr. Aong. Agaplayak ko maka-security guard yaw. Kasta ka te. Okay. Awatan ka kwalok. Wow! Agiyaman ak, Mr. Aong. Kaya't ko mangluki ka itong pikat. Okay? And stayin ka ditoy. Sige, kaya't ko, Mr. Aong. Ulayan ka pikat, kwalok. Alam na gitigal-galat mo. Matungpal, Mr. Aong. Papanam kwarog, nagdadakkel mo dagita awit mo amalitam. Sumrega ko iti kabarbaro at trabaho kajay syudad na natuyang. Nukasta, talaga apanawa mo ti trabahom kas barangay tanaw. Nauma ako nakanayon nga ibabaw ni Uncle Kaw. Anya? Napiyapay no sabali ti pagtrabahawak. Tamas nuplahan ti trabaho. Sana kaskin ni Uncle Inteng. All around ti trabaho. Yay. awan mo't kanugaya mo ni Kwarog di tabalay na. Anya? Nasabat kanu ni Marituyang nga agpasyudad. Adda kanon trabaho na ijay. Iso no kay kaya't natitumulong iti sa balay. Ngam iti siyak nga uncle na. Ay, talaga ang nagpursige ni Kwarog ang nagsapol iti trabaho na. Bayam no iso ti kayat na.
Istein ka no ti pagtrabahuan na ijay syudad. Meta. Tapnusanan nga agabang iti pagyanan. Wenmet kit di Ay, nangruna. Kat nagngina ti abang ita apanawan. Mr. Aw, daw ti Domingo ita. Agawid akbe ay tainak makimisa. Lating ita kwarok. Mawan day ta misa-misa kada kami ditoy. Ha? Kaya't yung asawan, awan Diyos yaw, Mr. Aw. Diyak kayat takulit tao. Ha? No kayat mo nasayaat ka kada kami ditoy. Aktong palka kayat ko. Mr. Aw. Kalpasan litilam. Agtalos ka klawlaw te pastek. Na, karaman ka di daytay ti trabaho ditoy, Mr. Aw. Istiin ka ditoy. Ngalod. All around tlabahom ditoy. Anya? Mr. Aw, nalpas ko na nadalusan ti aglawlaw ti pasdak. Mangalaka tanom. Pras. Sabon. Ha? Talosan na imbag diding kendatar pasdak. Anya? Ada reklamom. Ha? Ibagam lang no reklamo ka. Yang kelinting tupay, kadidak pagdalusan iti datar, kandiding ti balay da. Anya? Nagsapol kayo niti sa balay. Umikata kon dito, Mr. Aw. Saan mabalin? Ditoy ka naging ka lumakay ka. Ha? Ay rumwarak pa'y banan. Ta mapanak gumatang iti sidaan dagiti bisita. Ay, manuaya dagiti bisita yo ija barangay hall. Ay upat da amin. Ay nadadailan da iti lugan. Iso maturog da ijay. Ay, dayta ketirigat na ita. Tawan ni Kuarog nga ibaon-baon mo. Wan nga rod. Ada maibaon dita. Ngam sa balilat tanong ni Kwarog. Wen takaan na kam. Ay kalpasan na. Agluto ak pa iti kananda. Kan isaganak ti pagturugan da. Ay katuwen nakababain mo no di mo asikaswen ida ija barangay hall. Nagawi din dagiti bisita, Kapitan. Ay natarimaan mo tilugan da. Iso na sa padaan nagawin, maray. Kasta ka day. Ay kasapulak ti kaduak nga agdalos iti barangay hol, maray. Ha? Ay no kayat mau. Umay kaginaw iti plato ken kalderaw. Ay, nasakimot ti sikat kaw, Kapitan. Ang bayam, ibagakin ni badung ka. Mga lakay ti silupin. Ta ado tinabati jay amasida. Ay, uwon, Kapitan. Na. Ay, ado ti ginatang da makan ken masida. Saan mi ngamin naibus? Da magayang pagsayatan na, ti kaawat ni Kwaraw. Anya? Imbis kumaan ni Kwaraw, ti mangala ka na gito'y asidain. Datan, tuyang. Ay, kaun na. Saan tumo nga minakaya ni Kwarog ti maibaon? Ay, saan ko man nga agsubsubli pa ni Kwaraw, tapno datan ti mairanod. Na, Sana balay nga ibaon-baonak ni Parinteng, no kanayon akastay. anya? Naragsaka kaun, tuyang. Uray awan swil daw. Kualog, kayat mo agiskam? Ha? Apay kumamot, Mr. Aw. Amang ano na laing kagiskam. Ngam ti tlabahom ka security. Anya man hindi kaya't yung asawan, Mr. Aw. No di mo kaya security tlabahom ditoy. Agiskam ka. Anya? Pakpalinan ka langan may sa iskamel. Ha? Maiskam mo nga ta ibagbaga ni angkel mo, Kapitan. Anya? Kung namat may sa Kapitan angkel mo, saan ka rin, Kualog? Ha? Eh, Barangay Kabildatan, good morning, hello? Ni Kwarog na ito yung Angkyle. Ah. Nakiawag ak laing. Kuarong? Pangasyo, Angkyle. Umaydak ko masukunan dito yung ayan kaw. Apay? Dumlig kayaw, ta ibagak no apay, Angkyle. Eh, sige, ibagam Kuarog ta umay kami adagos. Ay, inaksukunan ni Kuarog. Apay ni Kuarog. Ay, nagkamalin sa itisimra ka na at trabaho, ta di na ka no pagawi din ay. Anya? Iso ang mapanak adagos. Ang mga no da mapasamak iti kaanak ka.
Sige, sikat ti makaamaw. Ay uray masuro na ka ni Kwarog. Ngam ka nakaklata mo ti loko. Oh. Ay katuan Eh? Ay, amom ka di matlaang ti turturungam ijay. Awan pare ko. Tinted ni Kwarog ti description. Saan mapalin ni awit mo kwalo, Kapitan Enteng? Taapay ko ma, Mr. Ong. Ata na pilmaan kwalo kontlata kada kami. Anya? Telenaon solat ket aktrabaho kada kami engkana lumakay. Ayan ti kasuratan nga ibagbagam, tabasaan. Kwa. Tsak pa'y may pakita ita. Tsak mapilukan. Ay no kasta nga ron. Yawid ko ti kanakak, Mr. Ong. Ano ya? Isublik taw, no adda ti kasuratan apa manaknak mau, Mr. Ong. Sana po nung adda pinirma ka kontrata, Uncle. Kung kunada lang dayjay, tadi na kaya tapagawidan. Isubit lagay nga awan may pakita na kasuratan. Nagyaman na kang Uncle, tay may nagsinuko na dagaws. Una, Nadahatap ka, nga scammer ti trabaho dagijay iti unag ti pasday. Nagsubligaya man ni Kwaraw kas barangay Tanaw, Marikwanang. Wan, Mare. Sinubli man lang di kapitan. Ay, sayang. Anya sayang. Ay, kwa? Awan, Maray. Ay, husto mo't kit di at nagawid ni Kwaraw. Baro pa'y ngamin ni Kwarog. Iso tinala ka ama ibabaon. Wen tano jay adda pamilya na, ket ado tirason na. Ay, adula ka ti maikawa. No awan ni Kwarog. ay saan ka nga tanga agungot no ibaon ka, Kwarab. Ay, sana nang Uncle. Irwar mo kumati patrol car, ta sukunun ta dagiti sinyaw. Napanan ka di dagiti sinyaw, Uncle. Ay napanday ji ili. Awan kanot pagluganan da nga gawaid. Ewan, Uncle. Yag yung aruden ti tulbay ti lugan. Basta sure ka di ka agung ungot. Saan? Kayat ko itan nga ibabaundak, iti uray sa dinaw. Yaman na Kwarog Tay may na kami sinukan. Edda ka nung kami naramidin ni Uncle ita. Iswasya akong ti imay. Kasta ka day. Ay, agawid tayo nga ro din Ayan na nga, ni Tuyang. Busy damot nga agbuy-buya iti silpon da. Tuyang! Umay ka na! Lumugan kan! Ay, badaw. Nagbuyak namin iti news iti cellphone kaw. Kanya ti binuyam Dagiti kamong ti pulisya. Rinade da mo ti may sa apas da. Ha? Anya, ay ipakita man Tuyang. May samot gayam nga scammer ti manager day jay apasdag. Ani Mr. Ong. Ay, nasaya at may tanatiliudan. Ay no saan ka sinukon? Ang mga no sikat ti may sa nairaman. Agyaman na kada kayo ta sinukundak matlaang. Kan sinublidak kastanod, Uncle. Una, ta masya nakmatlakan ka, Kwarab. Sapay kumata maanusam. Ikarik, Uncle. Anusak ti trabaho, kas barangay Tanaw. Sapay ko mga raw ta di mo ulitan ti inaramid mau. Pakawanan da, Uncle. Namiris ko itan ti biddot kaw. Very good. Yala, pakawanan ka nga ron. Tapno makita, no agbalbaliw ka. Sana bali nga ibaon-baondak dita. Tinaskain, kat adda tayo dito masakupan tayo a barangay. Panaknakak ita, asana kung agreklama, Uncle. Wala. Rumbang lang ka na ka. Ay na, Kwarog! Bayam nga minday ta pride mo. Tinaskan, makatulong ka ken ni uncle mo Enteng iti pagsayatan ti barangay yung. Hala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo.
Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.